Ka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance yak bala lam khamat da National People Party yakani ka Sarkar sunrap wat hadien bakala penpau bakilap menut phut hadu praspa khan ruklur nak benta banya khun yak khlam COVID-19 menta lengba ka right to information dalam bakani ka Sarkar MDA kalabam club hadu saupulai klur tingka nak pisa bala ai da ka Sarkar India. Habai keren bot ba dispersing rani ubade nongwar RTI ulai thu bolawat jingtep lengba ka RTI halok jingpulut jeng Sarkar jela ban yakun persya yau klam covid bat kat kum ka jithu James ke sangma ka Sarkar kala pulut hadu praspa khan rukulur bat ka Sarkar India ka ai tang nyo pun rukulur kat ba ka jubab na Delhi kilai thu ba ka Sarkar kme kala ai hadu shispa khat khandai kulur tingka ngafai RTI halor ka ni COVID-19 ko jela Meghalaya bat Delhi te kumbach penkenmau yapi wa kanika total expenditure ke balami apo ka khara tarik banai khandai apo assembly da kejingkeli jumpa delba la nakaliang minister in charge o Jim Pikesangma la ongba kejinglut namenta banya khun persya ya kejimpang covid kapoi do ras pa khandru kulur arpo arlak sanpu arhaja lais pak khatar ti habedi bagani jinglut la jubab ru ba na gani kapisa praspa khandru klur na central government wiyo tang new phu khandru klur kata la khen shai kar kom ka reply ka bala ai do minister po assembly khara tarik la ong ba na gani khat praspa khandru na Delhi yo tang new khandru klur ti habedi bagani ka reply ke bala jubab apo assembly hajinggali ba debat ina kalau jonga pre ngala fai da RTI apo ka health department ti kapun banangkong ka bangapan ke di kindly provide me information along with the list of deceased person due to COVID-19 in Meghalaya. Number 2, kindly provide me information along with the total expenditure bear by the central government due to COVID-19. Number 3, with reference to Supreme Court ruling 36 Arpway directed the National Disaster Management Authority through the State Disaster Response Fund to provide payment to neck of kit of the deceased person due to COVID-19 at the amount of 50 rupees each. In this occasion, I request you to provide information on status of payment for the COVID death disease. The number 7, they kindly provide me information along with the list and name of COVID-19 patient, including separate list name for the government employee with list listed as COVID-19 patient. Habide bagani ka information bangawat mangala ti tini kadi information menungkong bangayo kani ka list. Ti kani kadi ka list ka bangayo ti kartum ka report bangayo angni kidon dibayap kibayap kipoi khandriu spa at kusau siajan ru spa at kusau kat kum kanika list kemangayo bat kiba pang kipoi confirm covid kipoi do khandai pun riwajar news pa prakusan ngut kani list ka bangayo menin bat ka tang bajirok ni kala poi sawajar nai ti habai ba kanika list ka bangai ban pulai kani tamla ini wani pa jong pala dengan sia thu epi tang kipon kiba yadei bat kanika bayha ba ni covid habide ba ka jinglut jingset ka bangapa na po ka state government hangni kim information na kani ka jinglut jingset na ba ada central government redon bok bangala fai information na po Delhi ti na Delhi hadian bangala fai information na Delhi ka jinglut ka bala pha cha Sarkar Meghalaya ngalayo ag information na ka arpo tarik January arhaja arpulai na ka Ministry of Health and Family Welfare Finance Division. Tikar kom kini ka RTI bangayo an Delhi hangni lai tu syai sanga ba nak benta ka jela Meghalaya ka phisuan la ai ka ba khatsan klur drifway lak ba ka phis tu bade ka poi chispa sau klur pon khat arlak tikar kom kini ka reply apo assembly ka pau ba nakalang kini ka government ka pau ba kadon ka jingler kemut kolong ba asu thok ba kiyo pisa tang new fundriu klur napo Delhi te information ka bangayo nga kapoi kapisa kabayo an Delhi kapoi hadu chispa khat khandai klur na Delhi mereka government Meghalaya po assembly ka ongtang new fundriu klur
Di kapau kata kapau ba kadai jing thok ke jing jiler jo ni ka Sarkar Meghalaya haba Kenya ka jing thok kalong ba da pimainos na gispa khat khandai nyuk ruklur tagamut kalasio bam South Pulai klur tang na kapisa jong sentar government tang na kapisa jong sentar government haba Ken bat ya ka jing pulu da postin Meghalaya praspa khan ruklur dia da pimainos na sispa khat khandai klur kemud nak pesala jong-jongi perlu dadu ndrius pa kandai penyuklur. Ndrius pa kandai penyuklur na bentai ini ikut ini South Hajar ke Bajero. Tikata ke ba sa lengo bat kalong ke jinja borom ya ka Sarkar jongi namar ba. Ke jing thok kong kalong ba ki ong tang nyu penyuklur ndri na Delhi la yo adu cispa kat kandai klur. Bat kebaar pada kalong bahaya dia berkena information ke bapa nam tak kesan puajar kena kim ai information dengar. Kena kesan puajar ke bapa ai saki beriu ke bayap nang ni ka jimpang klam. Dia bede berkena ka jing pelut kalong ke bomla medur hadu bakaskan Meghalaya pelut hadu cis praspa khandru klur pin mudur ba ka Manipur unongpang udon hadu silak sau puajar ngut kinong pang tiga jing pelut kalong tang nyuk fraklor apa Manipur ki kata ada ke jing per pring Manipur bangi nong ya apa ajelangi don tang khan rius pa ngut apa nim Manipur don ado aspa cis arajar cis pa sau kundai kataro Manipur pelut tang nyuk fraklor ri hajela jungi pelut ado pras pa khan riuklor ti kata kai nak ni ka arti ai ka bangayo nga ka pensya ba ka jingya bam jong Sarkar Meghalaya ga de ni covid kalong ba syarkai haddu ka ta nama nakaliang kasna government no kala inform changa ba ka jinglut kalong ka ta ba nak sti government no kala inform ti kalong jingya fair haddu ka ta ti kani ka de ka arti ai ka bangayo na po sti government ba na po Delhi Sabi bigyan mo dali na ka sispa ka na klor. Sarkar Meghalaya wang ni hanu biang kabam South Pulai klur na Sarkar Meghalaya kabam South Pulai klur Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawalawan kapor ka jingkela Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawalawan kapor ka jingkela